Zdravo, dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Seme svetlosti. Danas se ponovo čujemo sa Dunjom Crnogorac. Ona je ponovo gost u podcastu Seme svetlosti, zato što prošlog puta smo prešli preko mnogih tema brzo, a videli smo da možemo o mnogim temama da više razgovaramo i nekako dublje da uđemo u sve to što mislimo da je jako bitno za nas i naš duhovni razvoj pre svega. Tako da, Dunja, dobrodošli ponovo u podcast Seme svetlosti. Hvala. Bolje vas našla i tebe i drage gledalci, slušalce, kogod bude slušao. Da, hvala vam puno što ste se opet odazvali i što smo se našli da razgovaramo danas o ovako lepim temama. Svi koji će ostati do kraja sa nama, imat ćemo još jednu novu sekciju, a to su pitanja koje ste vi postavili putem društvenih mreža, tako da koga bude zanimalo može da osluša i odgovore na ta pitanja koje su gledalci imali za Dunju. Inače će to sada biti praksa. Kada budem najavljivala gosta koji će gostovati u podcastu, uvek ću vam ostaviti jedno prozorče za pitanja da možete da postavite i da se i vi na neki način uključite i u snimanje ove emisije. Dunja, za one ljude koje možda nisu gledali prethodnu emisiju, da li želite samo kratko da se predstavite? Da, pa evo ovako, kada bih se predstavljala po tome šta radim i čime se bavim, to nekako ne bi bilo fair. I na kraju krajeva mislim da to nije ni istina, jer naš posao, naše neko opredjeljenje ne određuje kao ljude. Dakle, ja kada bi se predstavila najbliže onome što mislim i osjećam, to je da sam i ja, kao i svi mi drugi na ovoj planeti, u stvari učenici. Vječiti učenici. Tako da na neki način i Božje iskre i u skladu sa ovom tvojom emisijom koja se zove, odnosno podcastom Seme svjetlosti, tačno mislim da smo svi to malo sjeme i ta mala božanska iskra koja samo treba da se raspali u nama, da postanemo svjesni ko smo mi u stvari. Sada kada bi se onako naučno i po defaultu predstavljala, rekla bi doktor Dunja Crnogorac, završila sam medicinski fakultet, odsjek stomatologija u Novom Sadu, 25 godina se bavim i homeopatijom, jer sam završila London International College of Homeopathy. Uporedo sam studirala i jednu i drugu disciplinu, dakle i ovo zvanično, klasično medicinsko obrazovanje, kao i ovo što je možda manje klasično, ali je definitivno starije nego zvanična medicina, jer homeopatija, fitoterapija, akupunktura, ajurveda postojale su još od davnina. Tako da sad šta je tu zvaničnije i starije, na nama je prosto da prosudimo. I neko sam, ko je predavač iz oblasti ne samo homeopatije, homeopatiju sam svakako predavala i u Similimumu dok je postojao, to je bio homeopatski centar u Beogradu, predavač sam u Kvantas centru pri Srpskom ljekarskom društvu, dakle to je jedna sekcija za kvantnu medicinu koja ima i dio homeopatije, jer kao alternativna medicina moraju da imaju i taj dio obrazovanja, tako da sam predavač tu. Sarađujem sa holističkim centrom Izvor u Beogradu, tu imamo već što kažu postaje to tradicija, seminare iz oblasti akutne homeopatije za sve ljude koji hoće da prošire malo znanja, da vide šta mogu i kako mogu sebi u kućnim uslovima da pomognu samo poznavajući homeopatske lijekove i imajući tu malu kućnu apoteku kod sebe. Isto predajem dakle Šuslerove soli, to su mineralne ćelijske soli, bit će o njima riječi kasnije. I obzirom da je burnout tema, dakle sindrom sagorijevanja jako zastupljen, to sam vidjela i sa mojim pacijentima, sa svim ljudima, na kraju krajeva i kod sebe vidim koliko je vrijeme izazovno, koliko se sve ubrzalo. Uskoro krećemo i sa tim predavanjima, ali to će se održavati u holističkom centru Jedinstvo, dakle malo će biti drugačija šema svega toga, ali je isto u Beogradu, moći će da se prati sve uživo i online kao i većina mojih seminara.
I eto, to je nešto ukratko kako bih se ovako predstavila da približim ljudima ono što radim. Eto. Da, hvala vam puno. Zaista su predavanja jako korisna za svaku preporuku. Ja sam bila, tako da su jako, jako zanimljiva i stvarno korisna. Mogu da se konkretno primene u svakodnevnom životu. A sada da vi pređemo na pitanja koja sam ja spremila. Prvo pitanje koje sam htjela da vam postavim je, pošto sad svako od nas ima kao neki svoj različit karakter i svako od nas je jedinstven kao osoba. Da li taj naš karakter i naše reakcije koje mi imamo na spoljni svet mogu da utiču na naše zdravlje? Pa kako da ne mogu? Ja kažem, karakter je ono što nam od života čini raj ili pakao. Činjenica je da tu postoje i spoljašnji faktori tipa našeg okruženja, porodice, prijatelja, saradnika, kolega, šefova, također i spoljašno okruženje, šta se događa u društvu. Ali mislim da je karakter uveliko naš spas ili agonija ako ne radimo na sebi iz prostog razloga, jer čovjek na razne situacije, na razne te spoljašnje, kako bih rekla, akcije koje djeluju u našem životu može da reagira uvijek na dva načina. Jedan način je jao i totalna katastrofa, a drugi način je dobro, problem ili neki izazov postoji, ali hajde šta mogu iz ovoga da naučim, zašto se ovo baš događa, šta su lekcije koje treba da izvučem iz svega ovoga, na kraju krajeva kako da postanem bolji, da nekako sa više instance gledam na cijelu tu problematičnu situaciju kako bi i meni i svima oko mene bilo dobro i bilo bolje. Mm-hmm. Jer često kada pričam ovako i u tim našim terapeutskom radu i u našim razgovorima, ljudi kažu, jao vidite, nisam o tome na taj način razmišljao. Nisam se uopće toga sjetio ili sjetila. Po meni to je neka dužnost terapeuta da svaki put malo gura čovjeka naprijed, da izvuče iz njega ono bolje, da mu pomogne da bude bolji, ali ne bolji od drugih, već naprosto bolji od onog jučerašnjeg sebe, da sam poželi i vidi potrebu za promjenom, a ne samo svi oko mene nek se mijenjaju, ja sam odličan, ja sam takav kakav sam i to je uklesano u kamenu. Što malo naš narod na Balkanu, posebno muški svijet, ajde žene su, mada i žena ima raznoraznih, ali možda su negdje spremnije na promjenu, na neku toleranciju, na neki pristup da nešto vide sa više strana. Mm-hmm. Jeste, zaista. Ja sam primetila na svim seminarima koje sam posjećivala, koje se tiču neke tematike duhovnog razvoja i ličnog razvoja, uglavnom je 80% žena najmanje, a u posljednje vrijeme je počelo da se pojavljuju i neki procenat muškaraca, što mene posebno raduje, jer taj duhovni rad je zaista nešto što je mnogo bitno za nas kao ljude, upravo u tome da svaki dan budemo za jedan korak bolji od prethodnog sebe. I taj naš duhovni rad na neki način stvara nama i neki naš duhovni imunitet i sada da li to što mi duhovno radimo na sebi može da nas zaštiti od fizičkih bolesti ili mentalnih bolesti, emocionalnih? Pa može, i tekako može. Sad bih podvukla, jer zaista mislim da je taj čovjek, i često ga spominjem ne bez razloga, Sergej Nikolajević Lazarev, ruski iscijeljitelj, pisac i istraživač. Meni lično su njegove knjige toliko značile i u mom razvoju, a još više da shvatim i bolje pomognem ljudima koji mi dolaze po pomoć. Jer
Koliko god da je homeopatija samo jedan razgovor gdje mi homeopate na osnovu toga dobijemo neki utisak o svakoj ličnosti ponaosob i na osnovu toga biramo taj takozvani konstitucijski lijek i tu se završava homeopatski dio. Mi to odradimo sasvim kako treba. Odredila sam taj lijek, to i toj osobi, to je ono najbliže što će da joj prija. Ali ja smatram i uvijek sam htjela da odem korak dalje, da ne bude samo saslušala sam nekoga, dala sam terapiju i to je to. Jer gro ljudi itekako zna da vrednuje, itekako im živote promijeni to kada kažemo dobro, sada ste ovo dobili i ovo će pomoći, ali uz to ono što zaista možete vi da uradite za sebe i da vi budete kapetan svog života jeste da radite na sebi u smislu da se mijenjate, da prepoznajete neke, kako bih rekla, svi smo mi po nekom programu od djetinjstva, od naših starih, nekako sazdani da reagiramo tako kako reagiramo. I sad je mnogo teško to mijenjati. Tu se treba vratiti u rikverc, kao auto kad sad onako šlajfuje u nekom blatu i sad kako i šta uraditi. Tako da često ljudima onako posjećaju i predložim šta da čitaju, šta da urade. I više puta sam pominjala i knjige doktora Valerija Sineljnikova i Lazareva i na kraju krajeva i Neil Donald Walsha, jer mogu da pomognu da čovjek proširi vidike i da radeći na sebi bude bolji. Ovo pitanje za duhovni imunitet, da. Šta je duhovni imunitet? Kada nas ne isprazne energetski neke situacije. Jer kao što imamo fizički imunitet, tijelo je jako, uzeli smo dosta vitamina C, cinka, vježbamo, pazimo na prehranu, što je definitivno odlična stvar. Ali treba paziti i na svoje misli, treba paziti na svoje reakcije, treba paziti na svoj pogled na svijet. To ne znači suzbijati ako ste nekad ljuti, bijesni, ne znači to, ali unutar sebe duboko ne bi trebalo da bude te potisnute agresije, tog stava da je samo naš pogled na svijet i samo naše neko ustrojstvo ispravno. Ma kako se druga osoba činila u nekom trenutku, ja ovaj totalno ne zna šta radi, nema pojma, shvatiti da nismo svi jednaki, da nismo svi isti, to ne znači opravdati nečije postupke, ali naprosto gledati da što manje energije trošimo na neko analiziranje, razmišljanje o drugima, uspoređivanje u odnosu na druge. Dakle, naprosto čistiti svoje misli, svoj život i ono što kažu u narodu, prvo očisti ispred svog dvorišta pa gledaj tuđe. A mi generalno ljudima je najlakše da i gledaju druge, pa malo tu bude i ogovaranja i priče i onako praznoslovlja što se kaže. Naprosto kao da nam je lakše da se bavimo bilo čim ili bilo kim drugim nego nama samima. Tako da tu izgubimo jako puno energije i tu taj duhovni imunitet slabi. Tako da smo naravno tada i mi sami skloniji nekim stanjima disharmonije i prosto preduslov da čovjek bude zdrav. Da, i uplivima negativnih energija ljudi koji su u našem okruženju, jer ima ljudi koji upravo prosto to se i kače na druge ljude kako bi svoju energiju nadopunili. I ne samo to, znači kako bi svoju energiju nadopunili, jer generalno ljudi su prazni, jer ne pune se tamo gdje najviše treba. Dakle, više puta sam govorila o toj vertikali
o toj osovini između Boga, kosmosa, prirode, nazovimo to kako god, jer neki ljudi naprosto su ateisti, ali uz dužno poštovanje mi definitivno ne možemo sami. I svako će to potvrditi da mir, da jednu tišinu, jednu harmoniju uvijek osjeti ili kad je u prirodi ili kada je u crkvi koja je trenutno prazna ili u nekom manastiru ili uz rijeku kada nema gužve pa slušajući žubor vode. Dakle, na mnogo načina nama tvorac daje tu mogućnost da se mi napunimo. Da. Ali mi iz nekog razloga jako je puno distrakcija, svašta odvlači čovjeku danas pažnju i iz tog razloga je čovjek prazan i onda na krive načine gleda da se napuni. Često ni on sam nije toga svjestan. Ovo što si spomenula malo prije, da neki ljudi uzimaju energiju, definitivno da, ali ako mi imamo taj duhovni imunitet i napravimo oko sebe tu jednu vrstu energetskog štita koji se samo pravi na ovaj način, radom na sebi, onda je moguće zaštititi se i onda na kraju krajeva takvi ljudi nemaju šta da traže pored nas, niti mi pored njih. Treba ih uputiti da se pune na način koji je jedini pravi i jedini ispravan. Tako je, ja se u potpunosti slažem sa ovim. Definitivno to i jeste ono o čemu i Lazarev govori, da uvek negde iznad svega treba da nam bude sam Gospod Bog, naš tvorac. Apsolutno. Da, Apsolutno. I vidimo danas da postoji neke... Ne znam zašto danas ljudi povezuju kad neko govori o Bogu i o tvorcu, da oni to odmah vezuju za crkvu, kada se definitivno, kad čovjek malo porazmisli o tome i dublje uđe u tematiku, vidi da se nama Bog prikazuje u raznim životnim okolnostima, svugde gde se mi nalazimo. To nema nikakve, ima veze i sa crkvom, jer se crkve kao objekti i kao lepo umetnička dela, pogotovo pravoslavne crkve sa svim tim freskama i svim unutra, nalaze na jako jakim energetskim mestima. Zato se i lepo i osjećamo tamo. Pored toga, kad god dođemo do nekog prekrasnog hrasta koji ima 100 godina ili smo na izvoru neke reke ili smo jednostavno videli neki lep zalazak sunca, isto toliko u sazvučju sa Bogom koliko i kada se nalazimo u nekom hramu ili crkvi koja se nalazi na jakom energetskom mestu. Danas vidim da se ljudi polako vraćaju, pogotovo današnji dan mi je to pokazao. Danas je Sveti Luka, 31. oktobar, kada mi snimamo ovu emisiju, i drago mi je što vidim da na feedu mog Instagrama se uglavnom nalaze priče o njemu, a ne o onom drugim stvarima koje smo nesretnim slučajem uvezli iz inostranstva. Tako da zašto i koliko se danas Bože ljudi u stvari oslanjaju na Boga ili se ne oslanjaju na njega i zašto izbjegavaju te teme? Pa ne znam zašto izbjegavaju sada. Ja mislim da sve polazi od kuće i da naprosto mnogo može i roditelji, baka, deka, znači svi oni utiču na neko dijete da se oslanja na Boga ili da se ne oslanja. Ako djeca od malena nauče i vide u kući molitvu, vide u kući neki red i harmoniju, vide da čak i kada su neka teška iskušenja, ali da se roditelji ne oslanjaju samo na sebe, već na ono nešto mnogo više od nas i mudrije od nas i cjelovitije, odnosno ne cjelovitije nego cijelo, jer mi ovdje kao treba da se iscijelimo, da postanemo cjeloviti. Dakle, mislim da se dosta toga uči u djetinjstvu. Nekada ljudi zaista odluče i kasnije samostalno kažu moji roditelji nisu naprosto držali do toga, nisu slavili ni slavu, nije se išlo u crkvu. Prosto nisu naučeni tako i onda sami iz nekog razloga odluče, dobiju neki unutrašnji poriv duše kroz životne teškoće. Mislim, Bog nas uvek zove
ka sebi kroz životne iskušenja i teškoće, što kažu, kako znaš da te Bog voli? Pa naprosto tako, jer ti nije baš sve onako cakum pakum posloženo. Znači ima izazova, ima stepenica, ima stvari koje treba prevazići, ali sve je to zaista lakše i svrsishodnije uz Gospoda, jer mi sami ne možemo, definitivno ne možemo sami, i što prije čovjek to shvati, lakše je. Zaista je lakše, jer naša gordost i oholost kaže, sada ne znam, konkretno u mom poslu, ja sam ta koja liječi, koja svojim znanjem određuje pravi homeopatski pripravak. To je takva jedna, kako bih rekla... Zavedenost, upravo to. Jer ja mogu da imam znanje, mogu da se potrudim, mogu da želim najbolje, ali i dalje mislim da i kada sam samo neko ko sprovodi to liječenje bilo koga, da je tu, zna se ko je glavni i odgovorni, tu nema nikakve dileme i normalno da je mnogo lakše ako i naspram mene je osoba koja neke stvari razumije, koja poima, da puno toga treba da prepustimo onome ko zna bolje od nas. Što nikako ne znači sada ne činiti ništa za sebe i sve onako prepustiti, to će se riješiti na višem planu. Nikako, da. Treba se truditi, treba raditi, ali definitivno ne pridavati sebi tako neki gigantski značaj, jer svi smo mi, dođemo nekad u situacije kad itekako vidimo koliko smo i kakvi smo, koliko maleni i koliko kao djeca, prosto nesposobni bez više instance, da ne kažem Gospoda Boga. Da, ja se potpuno slažem sa tim i mislim da mi možemo dosta toga da učinimo time što prosto slušamo taj glas koji nam dolazi od ozgore, i kada uspemo da sebe dovedemo u to stanje da mi jednostavno znamo da su situacije koje nam dolaze u životu, sve koje nam dolaze jesu od Gospoda Boga i da su tu da mi naučimo kroz njih i da rastemo i da se razvijamo, onda drugačije i prihvatamo neke teške okolnosti koje nam se dešavaju u životu i znamo da zahvalimo na dobrim okolnostima koje nam se dešavaju u životu, jer znamo da ni u tim situacijama opet nismo sami, da sve vreme je naš roditelj sa nama. Sada, pošto ste vi i lekar po struci, stomatolog, kako se to izgleda kada je neko, malo pre ste spomenuli baš, kada vam dođe neko ko traži homeopatski lek od vas, a vi jeste vernik i taj neko drugi je vernik, a kako je to kada je neko ateista ili prosto ne veruje u to da postoji nešto više? Pa svakako je lakše razgovarati i ta energija nekako se brže, lakše razmjenjuje. To je kao kad, na primjer, je internet bez nekih prekida, komplikacija. Dakle, sa ljudima koji shvataju i prihvataju to što kažem i savjetujem, s njima je svakako mnogo lakše. A opet ljudi koji nekako misle i oslanjaju se samo na sebe, na svoje snage, ne vjeruju ni u šta, skeptični su, ne prihvataju, nekako Bogu hvala takvi i ne dođu kod mene. Zaista većina ljudi s kojima radim ima tu neku širinu i spoznaju i želi da se razvija i želi da jača i tu ljubav u srcu, jer to je ono što naš duhovni imunitet stvara boljim. Dakle, na sve što se događa, pa i kada boli, i kada je neki problem i kada je neka zdravstvena situacija, recimo često sa djecom, pa kaže majka,
Jao, svakog mjeseca ima upale grla, koristi vitamine, minerale, pazimo šta jedemo. I ja kažem, dobro, ali možda i time nešto poručuje dijete. Kakva je atmosfera u kući? Da li se slažete sa suprugom? Šta to dijete čuje tokom dana? Kakve stvari gleda na internetu? Sad, naravno, ne bih htjela da ljudi pomisle, jao, i sad toliko ići u širinu, upala grla ima veze ne znam sa čim, ali u svakom slučaju da mnogo toga inicira da li će se nešto desiti ili se neće desiti. Dakle, velik dio zdravlja treba pripisati upravo i tom duhovnom imunitetu, ne samo fizičkom imunitetu. Tako da svakako, ako je dobra energija, ako je sve kod kuće u redu, uglavnom nema razloga da i djeca i odrasli se vrlo brzo izliječe, oporave od bilo čega. To može biti, ne znam, sad sam rekla te najbanalnije stvari, upala grla, mononukleoza, hronična upala ušiju, glavobolje, mislim razne stvari. Da, ali ako nešto ne štima, upravo to, problem koji se javlja će se javljati često. On će se ponavljati. On će prosto govoriti. On će govoriti i u stvari biti neki mali alarm kao djeca koja piške noću u kreveti. Onda ja kažem, dijete sigurno ima neki stres. To ne mora biti da je loša energija u kući, nego naprosto je možda dijete osjetljivije na sve ono što sluša u školi, što vidi među svojim vršnjacima i onda ne može nervni sistem djeteta da to preradi i onda traži taj odušak i upiški se u krevet. Znači čvrsto spava ili naprosto nije još dovoljno zrelo i mora da ispusti taj neki dnevni stres koji se onda kasnije noću na taj način ispoljava. Da, to je vrlo zanimljivo. Topla preporuka svima za knjige Sergeja Nikolajevića Lazareva. Tu ćete dosta čuti o ovako sličnim temama o kojima danas razgovaramo, Dunja i ja. Mada knjige su zaista onako prilično su zahtevne za čitanje, u najmanju ruku da kažem. Ne, ja kada sam ih čitala sam zaista, dolazi se do spoznaja, jako velikih, ali isto tako sam morala da pravim pauze u čitanju. Prosto te informacije koje dobiješ, ti ne možeš da sad uzmeš knjigu i sad za jednu noć pročitaš knjigu. Nema šanse. Znači, čitaš pa ostaviš nedelju dana da se sve to slegne polako, pa onda ponovo kreneš da čitaš, pa ostaviš i tako sve. Definitivno to nije literatura ni koja je za svakoga. Kad kažem svakoga, mislim na to da svako je vrijedan da to pročita, ali mora se doći u jedno stanje da duša želi odgovore i da želi da sazna neke dublje stvari i prije svega da želi da se mijenja. I on to sam, on zaista kaže prije početka čitanja njegovih knjiga, to nije kao kad sjedneš pa čitaš ljubavni vikend roman, kafica i hajde sad malo za opuštanje. Ne, to je zaista štivo koje nije lagano, za koje se treba polako pripremati, ali treba prihvatiti da je to toliko vrijedno i da u nama izaziva duboke promjene ako istrajemo na tom putu. I mnoge stvari čovjek bolje shvati u svom životu. Obično ljudi počnu da ga čitaju upravo iz razloga kada traže pomoć, kada se u porodici događa mnogo nekih teških stvari, smrti, bolesti, kada djeca nisu dobro, razvodi, neke tako baš izazovne situacije i onda ljudi krenu da traže odgovore. Da. I to je ono što je u stvari kad kaže koga Bog voli, njemu daje i iskušenja. Mislim, definitivno sve nas voli, ali nije uvijek lako na taj način prihvatiti to ljudskim umom. Da. Međutim, mislim da
kad se jednom krene na taj put da ta samoizgradnja i jedna velika potreba za mijenjanjem sebe stvarno urodi plodom i čini život lakšim, ljepšim, bivamo više zahvalni, manje stvari prihvatamo zdravo za gotovo, na neke izazove ne gledamo kao na jaoj, katastrofa, problem, već naprosto samo kao jedna prepreka, jedan stepenik više. Ako želiš da dižeš 60 kila, ti moraš početi prvo sa 10 kila, pa 20, pa 30 da bi ojačao mišiće. Tako je. Isto tako naši duhovni mišići moraju postepeno da se jačaju i izgrađuju. Da. Jako se radujem što smo danas tu da pričamo na ovu temu, zato što ja stvarno mislim da je to baš bitno i da moramo raditi na našem duhovnom imunitetu, na jačanju naših duhovnih sposobnosti i uopšte naše duše i da upravo ti i sva iskušenja koja nam se dešavaju, ako mi znamo nešto što smo pročitali, na primjer, kod Lazareva, onda znamo zbog čega nam se nešto dešava. Tako da jako korisno za pročitati, ali isto tako zaista treba biti spreman za to. Što se lekara tiče u današnje vreme, ja, na primjer, razmišljam o tome kako je nekada, ne znam kako da to kažem lepo, čini mi se da danas sve ide, svi govore o tom lečenju i stalno se ljudi se nešto leče, onda se tamo godinama leče i nikako da se izleče ili da se iscele. I tu sam vidjela da postoji velika razlika i u samoj terminologiji toga da li nekoga lečimo ili da li nekoga isceljujemo. Pa sam htjela o tome malo da porazgovaramo, da vidim kakav je vaš ugao gledanja. Šta to znači kada lekar želi da leči nekoga, a šta znači kada lekar želi da isceli nekoga? Pacijenta? Pa prije svega mora taj čovjek, sama osoba koja je u ulozi pacijenta, dakle mora prvo on želeti da se iscijeli, odnosno da bude kompletan. Iscijeliti se znači biti cjelovit, biti kompletan. Mnogo toga može ljekar da doprinese ako voli ljude i ako nekom svojom pojavom, svojom energijom tako i utiče i ono što se kaže pozitivno zrači, pravi oko sebe jedno ozračje podrške, mira, razumijevanja i upotrebi svo svoje znanje da toj osobi pomogne. I to je sjajno kada je tako. I kada onda oboje naprave jedan plan dobro u redu, za sad treba će neki lijekovi ili treba će neka terapija, ali kasnije nastavite i vi možete za sebe da uradite mnogo prehranom, promjenom načina života, radom na vašem karakteru, na tome kako poimate i život i probleme i sve. Međutim, malo ko danas od ljekara ima vremena da se na taj način bavi ljudima. I ne treba tu osuđivati zvaničnu medicinu, klasičnu medicinu, jer mi stvarno nismo učeni svemu onome što su možda učeni ljekari u Kini koji rade akupunkturu i tradicionalnu kinesku medicinu već 1000 godina. Isto tako nismo učeni kao što su učeni ajurvedski doktori. I onda šta nama ljekar može da ponudi? Pa ono što on zna. Dakle, i tu treba imati jednu mjeru i ne ulaziti u osudu, jer i taj neko naspram nas je samo čovjek. On dođe na posao sa svojim problemima, sa svojim opterećenjima, sa ovim ili sa onim. Normalno, to bi trebalo da se ostavi kod kuće, a da se profesionalno radi i da se u trenutku kada pacijent i ljekar razgovaraju, da samo to postoji. Ali nisu svi u stanju to da urade. Svi smo samo ljudi i od naše spremnosti i zrelosti zavisi kako ćemo se mi ponašati.
Ali više od svega mislim da zavisi koliku ljubav imamo za ljude. Jer ljubav nije samo partnerska ljubav ili ljubav prema djetetu, prema svojoj porodici. Ljubav bi trebalo da nam bude naprosto stanje našeg bića. Ljubav kao osnovno tkivo bilo čega. Pa i kada nešto iskritikujemo i kada kažemo, to se može reći na jedan način, da se toj osobi ne zamjerimo i da stvarno to kažemo s puno ljubavi i poštovanja, ili možemo reći ti nemaš pojma, ti si glup, ništa ne radiš kako valja i zato si bolestan. Tu možemo potpuno upropastiti čovjeka, da ni ne dobije taj jedan elan, motivaciju da bilo šta promijeni u svom životu. Tako da uloga zdravstvenih radnika je velika i mislim da smo mi nekako najviše u potrebi da radimo na sebi i zbog sebe naravno, a i zbog toga što imamo tu odgovornost da ljudi dolaze, da traže pomoć, da traže rješenje za neke situacije i definitivno je potreba da volimo najveća. A najveći izazov je kako voljeti nekog ko ti se ne sviđa, ko ti je antipatičan na prvi pogled, koga bi najradije sa vrata otpustio, ajde ti kod nekog drugog. Tako da mislim da prvo smo dužni da iscijelimo sebe, a kada iscijelimo sebe onda nemamo te krive predodžbe, onda svako ko dođe jednako mu prilazimo sa jednako pažnje, sa jednako ljubavi i razumijevanja i dajemo onoliko koliko je ta osoba spremna da primi. Meni je velika radost, jer nekad jave mi se tako ljudi poslije godina, jao, da li me se sjećate, bila sam zbog toga i toga kod vas. Joj, koliko je sve ono što ste mi rekli, svi oni savjeti, homeopatski lijekovi naravno pomogli su, zato i radim homeopatiju. Ali koliko ljudi budu zahvalni za sve ono mimo što dobiju, što nekako smatram da je u redu da im dam, ako mogu da im dam. I to je razlog zašto i tolike edukacije i zašto mislim da smo mi dužni da čitamo, učimo dok smo živi. Mislim, ne samo ljekari, nego svi sreća bi bila kad bi svi ljudi, ali mi posebno, jer mislim da dobar ljekar mora da bude i dobra osoba i neko ko voli ljude, a ne samo neko ko onako ispisuje recepte i hajde sad, dobio si lijek za glavobolju, doviđenja. Da. Ali opet kažem, često zbog tog nedostatka vremena, zbog cijelog sistema koji je toliko ubrzan i toliko nemilosrdan, i ljekari su prinuđeni negdje da naprosto moraju da ubrzaju te procese, nemaju ono vrijeme za svakoga, nekada i 10 minuta razgovora, pa bukvalno čovjek ozdravi. Da. Bukvalno čovjek, mi ne znamo koliku moć imamo svi mi, ne samo zdravstveni radnici, sa par dobrih riječi, sa par riječi podrške, pametnog i dobrog savjeta u pravom trenutku. Samo 2 stvari da nekome kažete i njemu to wow, toliko klikne, toliko bude spreman tog časa da uhvati tu misao i da to primijeni. Da. Jer je nekome baš tad trebalo to da čuje. Apsolutno. Zapravo ništa se slučajno ne dešava to oko nas. Ništa. Da. Spomenuli ste na početku da krećete sa predavanjima o burnoutu. Da. Pa, jeste. Do sada smo imali edukacije iz akutne homeopatije, zatim Šuslerove ćelijske soli, u stvari minerali koji
mogu da pomognu da čovjek održi, očuva zdravlje i neke manje probleme zdravstvene riješi sa tim. I sada već duže vremena zaista istražujem taj burnout, zašto, kako, zbog čega. Mislim prije svega i zbog sebe same, jer vidim da taj krug u kome se većina ljudi vrti i taj jedan matriks postaje već više besmisao. Pa sve i kada se zaradi taj neki novac, čovjek više nema taj osjećaj radosti, taj osjećaj smisla, povezanosti sa prirodom. Dakle, nije sporno. Ljudi rade po 2-3 posla i nekako i opstaju i plate te račune. Mogu da odu na ljetovanje, mogu da odu i na zimovanje, odreknu se nečega, ali to urade. Ali onda ni to u nekoj krajnjoj instanci ne predstavlja neko dugoročno zadovoljstvo, osjećaj radosti, sreće. Sve je samo kao ono, aha, štiklirali smo, klik, klik, obaveze. Pa se i to u neku ruku smatra, dobro, i to smo obavili. Zimovanje, ljetovanje, dobro je. I zato što mi sve češće ljudi, posebno i mislim i žene i muškarci, dolaze sa tim velikim problemom hroničnog umora, nesanice, neraspoloženja, depresije, anksioznosti, napada anksioznosti. Zato sam odlučila da napravim taj jedan seminar, radionicu, i to će se odvijati u Holističkom centru Jedinstvo. Dakle, u centru Izvor držim jednu edukaciju, ovdje ćemo krenuti sa burnoutom, naprosto da bi ljudi osvijestili i da malo promijenimo naš mindset, da li nam toliko stvari u životu treba i da li je vrijedno našeg zdravlja, da li je vrijedno našeg vremena i u neku ruku da li je vrijedno svega našeg. Tako da, evo, 30. novembra će biti taj premijerni, što se kaže, seminar radionica. Holistički centar Jedinstvo je u srcu Beograda, na Vračaru, u ulici Maksima Gorkog 3, jedan krasan centar koji upravo, kada spominjemo burnout, teži, dakle, žena koja je osnivač centra je instruktor joge i na neki način je željela da poveže i homeopatiju i joga vježbe, odnosno imaju ti časovi joge koji se održavaju za mame i djecu, časovi vježbi disanja, tako da obično majke kažu, ja pa ni ne mogu da odem na neku rekreaciju ili na vježbe za kičmu ili na jogu, iz razloga jer nemam kome da ostavim dijete, to je u večernjim časovima, vrtići već ne rade, bake možda nisu tu. I onda je Milka Nešković, koja je osnivač centra Jedinstvo, osmislila da upravo paralelno sa jogom za odrasle postoji i joga za djecu, dok mališani čekaju svoje mame, da ujedno malo se i, što kažu, razgibaju, vježbaju, uče o opuštanju. A također ono što će uz homeopatiju i jogu se događati u Holističkom centru Jedinstvo, upravo je i savjeti nutricioniste, dakle savjetnika za prehranu, kao i duboke tehnike peata. To je isto jedna tehnika rada na sebi. Biće i relaksaciona masaža od jednog terapeuta, odnosno jedne gospođe koja radi terapiju. Tako da nekako sa svih strana Milka je gledala da osmisli kako ljudima da na jednom mjestu se pomogne da poboljšavaju svoje zdravlje, da mogu da poslušaju razne edukacije na temu zdravlja, da mogu da mijenjaju prehranu, da vježbaju, da njihova djeca to zajedno s njima prate. I zaista se radujem, mislim da je to jedna dobra forma, a sve iz jedne potrebe i razloga, jer je potrebno očuvati porodice. Jeste. Dakle,
porodica kao osnovno tkivo ćelija društva definitivno je sada na takvoj meti ovog vremena i kada vi vaše dijete povedete sa sobom, kada možete da ga dovedete, da i ono od malena uči kako se radi na sebi, kako poboljšati držanje, kako se opustiti kada je nervozno, kada je bijesno, kada ga diraju možda drugari u školi, šta uraditi u tim trenucima, kako disati, šta jesti da bi bilo zdravije, šta jesti da ne bi imalo adolescentske akne, prištiće, manjak samopouzdanja, probleme sa kožom. Dakle, sve se nekako na jednom mjestu objedinilo i mislim da je taj neki potez i projekat Milke Nešković zaista prava stvar, jer postoji potreba za tim. Zaista postoji potreba za tim i ona je naprosto jedna osoba koja je, i sama ima tu širinu, pa tako i radi. I mislim da otvaranjem tog centra će biti jedna velika, velika podrška i majkama i poslovnim ženama, naravno i muškarcima koji žele da dolaze. Da. Jer koliko god da su u manjini, naši su i vrijede nam, jer uvijek ta neka energetska razmjena i ravnoteža mora da postoji, tako da mislim da su žene danas, da smo prosto zamijenili uloge, što nije zdravo i nije ni po Božijem planu, i zato žene toliko i upadaju u taj burnout, jer nekada mislim da je i Božija zamisao za nas bila da je žena ta koja je mirnija, koja je kući, koja vodi cijelo domaćinstvo, a muškarac je taj koji ide, bori se, stvara, opskrbljuje svoju porodicu. Današnja vremena su takva da se ni ne može opstati ako samo radi jedan član porodice, ali svakako da moramo malo da se ubalansiramo, jer dosta žena zaista klizi u burnout, u sagorijevanje i treba to popravljati, tako da je iz tog razloga u Holističkom centru Jedinstvo nastao taj projekat, ta jedna saradnja, da tu održavam upravo seminare o sagorijevanju, kako prevenirati, kako blagovremeno prepoznati, i bukvalno učim žene da stanu, kao što telefon kad vidimo da je na 10% ili 20%, mi već znamo, ne treba više da ga trošim, treba vrijeme da ga napunim. A sebe iscrpljujemo, dođemo na 1% i kljoknemo. Da. I definitivno to nije zdrav način, jer tako praznimo svoju životnu energiju, a treba znati na vrijeme reći stop, reći nekada i ne. Da. I naprosto tijelu treba odmor, duši treba odmor, i to je potpuno u redu. Poštovati svoje tijelo i poštovati na kraju krajeva i svoje granice. Ne moramo uvijek da smo za svakoga u svakom trenutku tu. Dakle, nismo odgovorni, neće svijet propasti ako nešto ne uradimo istog trenutka, ne odgovorimo. Jedna pacijentkinja mi je rekla, kad joj stigne poruka, ona mora odmah da taj neko s druge strane ne bi čekao. To je u redu ako je hitnoća neka, ali mislim... Ja mislim da je postojanje mobilnih telefona, smartfona zapravo doprinelo tom sindromu burnouta da se poveća drastično. Jer su sada... Upravo to, ljudi ne znaju da postave granice između posla i privatnog života, i onda se dešava, pošto ja lično i poznajem dosta ljudi koji rade putem interneta, da ti stigne mail nekad i van radnog vremena, nekako ti kad znaš da je stigao mail, jako ti je teško da ti sad kao, ali meni je gotovo radno vrijeme, sad ja neću odgovoriti klijentu. Mislim, stvarno treba nekako napraviti taj neki balans i skloniti od sebe uređaje kada je vreme za odmor. Da bismo taj odmor imali za sebe i da bi taj odmor zaista bio kvalitetan, kako bismo mogli da napunimo tu našu bateriju. A kada je taj moment kad treba da se zaustavimo? Šta vi kažete? Kad je to, kad ulazimo u crvenu zonu?
Da, pa u crvenu zonu mi svakodnevno ulazimo. Dakle, ja sam u cijelu tu temu ušla prije svega zbog sebe, kao što sam i u homeopatiju i u izučavanje homeopatije 90-ih davnih godina ušla isto tako zbog sebe, da pomognem sebi, svom životu, svom zdravlju na kraju krajeva i onda i svojoj porodici, prijateljima, pa i sad već 25 godina i svim ljudima koji na taj način traže pomoć i žele pomoć. Kada napraviti pauzu? Nama tijelo tokom dana vrlo dobro daje signale. I kad smo umorni, i kada nešto zaboli, i kada vidimo da više to što čitamo, da ne možemo da upamtimo, da smo prosto, da nismo fokusirani, već da misli lutaju, da nemamo tu vrstu koncentracije koja je potrebna. Odmah tada treba napraviti pauzu. Kratku šetnju, malo vježbe disanja, popiti limunadu bez šećera, poželjno je, popiti neki cijeđeni sok, jer to je zabluda da nas kafa drži u dobroj koncentraciji budne. Ona definitivno to radi, ali isto to rade i druge stvari koje nemaju kofein, jer kofein samo razdražuje naš nervni sistem. Ako neko nije jeo, popio je 2-3 kafe, već se trese, drhti iznutra, biva nervozan, nestrpljiv. I manje više to će svaki čovjek da osjeti. Dakle, sok od celera, limunada, neki cijeđeni sok, malo protrljati slijepoočnice, malo udahnuti neko ulje eukaliptusa, mente, onako kao bokser kad je u ringu pa mu daju kamfor da ga malo prodrmaju i razbude, tako isto i mi. Napraviti češće, a kraće pauze, a ne gurati kroz dan i onda pasti i po mogućstvu dobro se uveče najesti i leći. Da. Uz još neki finu plavu svetlost, neki ekran posle tog prijedanja, onako koji toliko da. Mislim, tako da nama naše tijelo vrlo dobro daje signale i recimo ako smo gladni, ako smo žedni, odvoji se, otiđi u tu neku malu čajnu kuhinju na poslu ili ako treba izaći, neka je to i 10 minuta, ali samo promijeniti malo to radno okruženje, izaći, napraviti par dubokih udaha i izdaha, uraditi malo neke vježbe da obično rameni dio i rameni pojas bude taj koji je u tenziji, zato često i boli vrat i trnu ruke i ljudi budu ukočeni. Tako da tad je vrijeme kada tijelo kaže ej, ajde malo prikoči i stani. A mi obično ne poslušamo to, idemo, guramo, treba još ovo, treba još ono, jede se kasno, tokom dana se ne stigne. Naprosto čovjek kao da mrzi sebe, iscrpljuje sebe do krajnjih granica, ali ja kažem duže ćemo trajati ako nekada radimo i pomanje, ako nekad ne uhvatimo najveći zalogaj posla, jer ovako odradit ćemo to pa poslije 3 dana nismo ni za šta. Da. To bi valjalo da shvatimo i mi sami, ali naravno to i ljudi koji drže velike korporacije, koji su direktori, HR menadžeri, naprosto trebalo bi da brinu o ljudima. Jer ne može posao biti veća briga i bitniji od čovjeka koji obavlja taj posao. Dakle, ako brinemo o tom čovjeku da on traje duže, da traje kvalitetnije, na kraju krajeva da bude zadovoljniji, pa on će lakše obavljati taj posao, ma o čemu se radilo. A ako ga forsiramo i iscrpljujemo do krajnjih granica, to je ono kao priča imao sam dobrog magarca, mogao je da ponese ne znam koliko onih flaša, odnosno velikih tih vedara mlijeka i u jednom trenutku je uginuo. Pa naravno jer je bio preopterećen
Dakle, više bi se postiglo da je nosio možda i pomanje, a trajao duže. Da. Ali u ovom našem danas vremenu zaista treba biti mudar, sačuvati sebe. Sačuvati sebe, svoju glavu i svoju porodicu, to jeste stvarno. Zato što je velika je težnja tome i ljudi se zaista iscrpljuju do krajnjih granica. Ja mislim da je najviše to zbog toga što nam je sistem vrednosti poremećen, pa se merimo po tome ko je koliko materijalno toga napravio. O tome smo nešto pričali prošlog puta. Ali svakako je to problem. Vlastita vrednost. Ljudi su danas zbunjeni oko vlastite vrednosti. I onda zbog toga što misle da postoji merilo njihove vrednosti, da oni sami svojim rođenjem i time što postoje nisu zavredeli nečega, tu nastaje problem. Da, baš se time i bavim na tom seminaru i radionici oko burnouta, oko sindroma sagorijevanja današnjeg čovjeka, jer ličnosti, karakterno tip osobe koja je sklona burnoutu, po pravilu su ljudi koji mnogo rade, teže da se dokažu, imaju negdje, da li nasljeđeno ili prosto takav model ponašanja, ja moram više, moram da imam, moram da zavrijedim tu ljubav i poštovanje. Da. Jer sama po sebi ili sam po sebi, pa šta sam ja? Ne vrijedim ništa ako nisam ništa stvorio, ako nisam ništa napravio, ako mi se ljudi oko mene ne dive, ali pitanje je koji ljudi, ko su oni. Naravno da je divno i čovjek je ponosan na sebe kad stvori kuću za svoju porodicu, kada im pruži jedan lijep standard da ne moraju da brinu o svemu, i treba težiti tome da čovjeku bude ugodnije i bolje. Ali je sada upitno da li je uvijek to vrijedno čovjekovog zdravlja, vremena, svega onoga što on da u zamjenu za to. Da. Tako da može se nekada i sa manje, može se i u skromnim uslovima, ali da je porodica sretna i zdrava. Tako je. Naravno, svi mi želimo da živimo u jednom uslovnom stanu ili uslovnoj kući gdje je čisto, gdje je uredno, gdje imamo naprosto neke osnovne uslove za življenje, za rad. I to je divna polazna tačka. Ali evo, ja sam svjedočila da bukvalno broj ljudi kao da se takmiči. Mm-hmm. Ko će imati veći auto? Ko će sagraditi veću kuću? Da. Čije je kupatilo bolje? Čije su pločice skuplje? Da li je, ne znam, nečiji suprug odveo tu ženu na Karibe ili ju je odveo na odmor u Crnu Goru? Da. To je u konačnici to uspoređivanje veliki put do svega nedobrog. Ne znači da čovjek ne treba da nema neku ambiciju, neki svoj životni plan, želju, i to je sve u redu, ali to poređenje ko, kako i šta, to zaista vodi u nedobro, jer na kraju krajeva evo, kroz ovih 25 godina pričala sam sa ne znam koliko porodica i ovako ljudi koji su samostalno dolazili. Svi teže samo jednom kad se vrate kući s posla. Da imaju mir, da ta kuća bude njihovo utočište, da bude kao neki mali hram gdje možeš da se regenerišeš, oporaviš, porazgovaraš, da imaš ljubav i poštovanje, da su djeca dobro i to je to. Da li će to sad biti palata ili će to biti neka kuća, ne znam, 60, 80, 100 kvadrata, koja je takva kakva jeste, ali je u njoj mir. Tako je. Ja nikada ne bih poželjela pa da je ne znam šta, ako
nemam mir tu gdje jesam. Jer upravo to je polazna osnova da budemo zdravi, prije svega, da možemo da radimo, da budemo i produktivniji i da imamo ono unutarnje zadovoljstvo. Jer često puta ljudi imaju novaca, ti poslovi nisu ni loši u smislu zarade, ali sistem vrijednosti, oni uliču u burnout jer su oni kontinuirano u suprotnosti sa svojim sistemom vrijednosti. Dakle, nemaju taj jedan pravi odgovor od firme u kojoj rade, korporacije u kojoj rade, gdje su neke vrijednosti potpuno drugačije od onoga što čovjek sam osjeća. I on tu više ne vidi sebe, ne vidi smisla i crpi tu energiju na konstantno razmišljanje, jao pa kako, pa šta, ali dobra je ja ovdje plata, radim, dobar je novac, potreban mi je novac za obitelj, pa kako sad da to ostavim? Ma ostavi. Što kažu, kada se jedna vrata zatvore, otvorit će se druga. Naravno da nikoga sada ne savjetujem da ide grlom u jagode i da treba napraviti jedan plan, ali uzalud sve što je rekao još car Lazar, za malena je carstvo zemaljsko, a nebesko zanavijek. Dakle, sve to što mi stvorimo, sve to zbog čega radimo, zbog čega se nekada i odričemo, a neće nam to dugo trebati. Čovjekov prosječni vijek u redu sada neka je 80 godina. Pa šta je 80 godina naspram vječnosti? Toliko smo svjedoci ubrzanog življenja i puno smrti oko nas na kraju krajeva, nažalost. Da. I sve mlađi ljudi, da ne možemo da se ne zapitamo pa šta je suštinski važno? Zašto sam ja tu? Tako je. Šta je vredno naše pažnje i naše ljubavi i uopšte toga što radimo, a šta nije vredno? Upravo to. To se opet, lepo smo zaokružili, opet dolazimo na početak priče gde smo govorili o našem duhovnom imunitetu i u svemu tome koliko je bitno da mi zapravo da sebe iscelimo, da radimo na sebi, da razumemo sebe, da mi kada naše telo pokušava nešto da nam kaže, da mi razumemo tu poruku koja se nama šalje kako bismo mogli da ostanemo u nekom balansu i u miru i da prosto tih 80 plus godina koliko smo ovdje proživimo u nekoj lepoti kako je zapravo osmišljeno za nas da bude. Jeste. Da. Tako. Mislim da dosta toga ide iz pogrešnog vaspitanja, sad baš kad ste spomenuli takmičenje, deca se još iz vrtića, oni se takmiče oko nečega, evo što ja kao osoba koja je radila s decom uopšte ne vidim čemu to takmičenje, zašto ne može to da postoji neki drugi način da postičemo decu, da to bude kooperativnost, a ne takmičenje. Ali dobro, to je već priča za neku drugu emisiju. Ja sam sad htjela da prođemo kroz ova pitanja koje smo dobili od gledalaca, ako se slažete. Može. Prvo pitanje koje smo dobili, samo ja da pročitam da ne bude nešto pogrešno. Da li homeopatija može da se koristi za detoks organizma? Pa generalno homeopatija jeste jedna vrsta detoksa. Postoji jedna šema po homeopati, mislim da je on holandski ili norveški homeopata, Ton Jansen, koji je osmislio baš tu jednu detoks terapiju ciljanu i postoje homeopatski pripravci koji se baš daju, na primjer, ako je žena uzimala mnogo hormona ili kao čišćenje od svih vakcina koje dobijamo tokom života, jer one kako u sebi imaju nešto dobro, imaju i dosta toga lošeg, to je potpuno jasno, kao i svaki lijek na kraju krajeva koji ima nešto će popraviti, a onda vidimo i neke nuspojave, nažalost je tako. Također ono što je mene fasciniralo, što sam tu vidjela u toj šemi,
i u protokolu da postoji čak detoks i čišćenje od farbi za kosu, od kortikosteroidnih preparata, čak i od anestetika, općih i lokalnih, ako je osoba manje više, svi smo barem dobijali anesteziju kad popravljamo zub ili kod neke manje intervencije. Tako da mi ovdje, nažalost, nemamo cijeli taj komplet tih pripravaka, ali mislim da u homeopatskom udruženju Hahnemann u Novom Sadu Toni Jansen je više puta držao seminare i mislim da su nabavili dosta što može ljudima da koristi i onda se naprave ti takozvani detoks pripravci. Ovako u klasičnoj homeopatiji postoje znači od polikresta. Polikresti su lijekovi koji se najčešće upotrebljavaju u homeopatiji. Tu postoje 3 lijeka koja se klasično daju, recimo ako dijete otekne rukica, dobije temperaturu, nakon vakcine bude malo burnija reakcija i onda postoje zaista lijekovi kojima pomažemo za to, ali ovako za jedan dublji detoks to je onda definitivno ta šema po Tonu Jansenu. A s druge strane mislim da to kao samo detoks terapija nije dovoljna, jer mi da bismo se izbavili od navale otrova i svega što je oko nas, počevši od tih mirisa u WC školjkama, znači kada počevši od domestosa kojima većina ljudi čisti kuću, od raznih čak i stvari koje stavljamo na kožu, pa evo i farbe za kosu. Dakle, sve je to puno i teških metala i nekih hemijskih stvari koje naprosto nisu nama, za nas, za naše ćelije dobre i zdrave. I mislim u tom pogledu najsretnija okolnost bila bi kada bismo pazili kojim sredstvima čistimo kuću, da su to ekološka sredstva, kada se mi žene ne bismo farbali, ali zbog ljepote pa se sve, što kažu, pretrpi. Gledamo da su to farbe sa što manje tih negativnih stvari u sebi. I prije svega pravi detoks po meni je taj kada pazimo šta jedemo, šta pijemo i šta stavljamo na sebe, post, i šta stavljamo na kožu, kakve kreme, kakve losione, kakvu šminku. Dakle, to bi sve trebalo čitati, one sastojke, i meni se sviđa ona jedna misao od preparata koje stavljaš na sebe, na kožu, da li je to šminka, korektori, krema, losion, možeš da staviš samo ono što možeš i da pojedeš. Da. Dakle, nešto što ima u sebi neven, kokosovo ulje, bez aditiva, bez hemije. Sad evo, gledaoci će sami prosuditi šta je potrebno da rade. Da, ima par ljudi koje sam upoznala preko i društvenih mreža koji zaista prave sjajne i preparate i šminke i kremice i šampone za kosu i svašta. Smilji i Bosilje je definitivno jedna od njih. Ova Maja Kovač, ona zaista pravi tinkture i čajeve fenomenalno, tako da i za nju svaka preporuka. Kod nje možete svašta zanimljivo da naučite o biljkama i svemu ostalom. Drugo pitanje koje smo dobili vezano je za šuslerove sole. Kaže da pojasnimo malo kako se šuslerove sole prave. Da li je to više kao homeopatski pripravak ili nešto kao Bahove kapi, na primjer, zašto prošli put nismo o tome detaljnije pričali. Da, prošli put smo spomenuli te seminare koje držim, pa smo se samo dotakli. Pa šuslerove soli su u stvari minerali, mineralne, ćelijske, tkivne soli, koje treba svaka naša ćelija da bi imala svoj pravi potencijal za rad
i električni potencijal, jel tako? Mhm. I da bi tijelo bilo zdravo. Dr. Wilhelm Schussler je još u 18. vijeku, znači on je bio savremenik Samuela Hahnemana koji je osnivač homeopatije. Tako je i Schussler na svoj način posmatrao šta može da se uradi da se ljudima pomogne. I onda je u suštini tada u to doba izučavao pepeo od preminulih ljudi. I vidio je da neke zakonitosti postoje, da su neki minerali bili deficitarni u tijelima tih preminulih ljudi. Sad, kako je to tačno išlo, to zaista ne znam da objasnim, ali u to doba nije ni tehnologija bila toliko napredna da on može sve da vidi, ali na neki način došao je do tog zaključka da 12 glavnih tkivnih soli kada se uzima nadopunjuju ćelijske depoe i čine ćeliju da je u pravoj funkcionalnosti. Sad, tu su recimo soli tipa kalkarea fluorika, kalkarea fosforika, kali fosforikum, ferum fosforikum, kali sulfurikum, dakle magnezijum fosforikum, ima njih još, ali tih 12 glavnih soli on je smatrao da treba da u organizam ne uđu, da ih mi popijemo, pojedemo, već naprosto da sa oralnom sluzokožom odmah uđu u kontakt kako bi direktno ulazili u krvotok i zaobišli sluzokožu želuca. Jer svaki mineral, suplement koji mi popijemo prođe kroz želudac i već tu se malo oslabi njegovo dejstvo. I on je rekao, ako se ta vrsta u takvom obliku minerala uzme, da će slobodno ući u ćeliju, jer su to vrlo mali mikro elementi koji lako prolaze ćelijsku membranu i ćelija će biti nahranjena onako kako treba. Mm-hmm. I evo upravo recimo primjer ferum fosforikuma, to je jedna od glavnih Schusslerovih soli koja se uvijek koristi kao i homeopatski lijek aconitum kod neke nagle upale, kod temperature, kad osoba vidi da je nešto hvata tipa prehlade, gripa, a ferum kao gvožđe, kao element može da se koristi i kao jedna od dopuna za nadoknadu gvožđa, da li kod trudnica ili prosto kod žena koje imaju jače menstrualne cikluse. Naravno, to nije zamjena za ljekarski pregled i sve što mi ovdje govorimo i cijela moja Instagram stranica jeste edukativnog karaktera, ali ljudi treba da su razumni i da znaju da to ne znači da nekad ne treba posjetiti ljekara, otići na razgovor, vidjeti šta treba. Ali svakako da Schusslerove soli mogu dosta tih problema da riješe. Ono što ih razlikuje od Bachovih kapi, prvo to što su to minerali. Bachove kapi su biljke, dakle potpuno čisti biljni pripravci, cvjetne esencije koje se izlažu suncu, koje nemaju dozu, nemaju takozvanu potenciju kad pričamo u tom homeopatskom žargonu, već Schusslerove soli se prave tako da postoji jedna univerzalna doza 12x i 6x i to je to. To ih upravo razlikuje kako od Bachovih kapi, tako i od homeopatskih pripravaka, jer homeopatski pripravci imaju više potencija, C6, C12, C30, C200, 1M, 10M. To je ta centizimalna skala, ima i decimalna skala, ali to je već sad posebno poglavlje o doziranju homeopatskih pripravaka i time se uglavnom bave farmaceuti, znači u fabrici DHU, recimo Deutsche Homöopathische Union ili u kanadskom Boyronu, kanadskoj fabrici homeopatskih lijekova ili londonski Helios. Dakle, prave se različite doze, kao što imate recimo ove zvanične antibiotike lijekove, pa postoji 250 mg, 500 mg,
ili ne znam, sedativi 1,5 mg, 3 mg, 6 mg. Homeopatija ima sličnu jednu, kako da kažem, dozažu, dakle gradaciju, u smislu manje, srednje, veće doze. Tako da Schusslerove soli niti su Bachove kapi, niti su u tom užem smislu homeopatski pripravci. Ali postoje iste supstance, recimo i u homeopatiji postoji lijek Kalifos, Ferufos. Postoje ista imena, ali su druga doza. I Schusslerove soli su često divna dopuna, dakle, da li je osoba na homeopatskom liječenju ili nije, može da ih koristi i uz to i bez toga. Ono što ja učim ljude na seminaru, i nije potrebno da neko ko pohađa taj seminar bude niti ljekar, niti medicinska sestra, toliko je jasno i pitko, i naprosto želja mi je da ljudi nauče da to mogu da koriste, imaju kasnije i tu našu Viber grupu kao podršku gdje mogu da nakon seminara pitaju dodatno za doze, za savjete, šta u slučaju ovoga ili onoga. Recimo neko ima stalno dugoročno postnazalnu sekreciju, ne curi mu toliko nos, ali stalno mu se sliva nešto niz grlo. I to ga nervira. I ja sada kažem, uzmi tu i tu Schusslerovu so, 3 tjedna, 4, pa da vidimo šta će da se desi. I obično se javi, vidi, prošlo je. Ili neko sklon hroničnom sinuzitu ili grčevima u stomaku kod menstrualnih grčeva ili nekih drugih. Tako da te neke svakodnevne situacije u kojima se mi nađemo jako fino mogu da se rješavaju Schusslerovim solima, i ono što je najvažnije, nema predoziranja. Ako se i uzme višak, višak će da se izluči. Nema neke interakcije sa lijekovima koje ljudi uzimaju, nema nuspojava. Zato ih jako volim, dakle, i dosta ih često koristim u praksi, i iz tog razloga i kolege homeopate kao i ljude lajke učim kako da mogu da pomognu sebi, jer svuda na zapadu, dakle, u većini apoteka postoje i Bachove kapi, i Schusslerove soli, i homeopatski pripravci. Homeopatiju već ne savjetujem da bilo ko uzima na svoju ruku. Ljudi nešto malo načuju pa odmah misle, ja znam, nemojte da se varate, jer homeopatsko školovanje je 4 godine, dakle, kao zvaničan fakultet. Kasnije su tu još isto usavršavanja, kongresi, razne stvari, tako da ipak je dobro posavjetovati se sa homeopatom, pa onda otići u apoteku uzeti homeopatski pripravak. Ali kažem, na zapadu svuda, kako kupujete Brufen, Panadol, ne znam, bilo šta drugo, tako može da se kupi homeopatski lijek. Recimo oscilokokcinum protiv gripe, protiv prehlade. Kod nas to još nije došlo, postoji na teritoriji Srbije zelena apoteka, u Beogradu i Novom Sadu, u Hrvatskoj je to Homeolab. Homeolab je u Zagrebu, u Splitu isto postoji jedan ogranak, znači jedna biljna ljekarna koja ima homeopatske pripravke, ali hoću da kažem, koliko god da to još uvijek treba da se još na teritoriji Balkana malo više priča o tome i da se proširi, bilo gdje na zapadu vi uđete, uzmete to, i to je bila moja misao, da ljudi znaju da i to postoji, da postoje Schusslerove soli. Za Bachove kapi već dosta ljudi zna, ali za ovo, evo, tek je na neki način u povojima, i onda su duševe, jao, i vidi kako, eto, pomogla sam sebi, pomogla sam svom djetetu, i onda to bude neki, eto, fin efekat kad žene znaju šta da urade i kako da urade. I između ostalog, evo, sada samo i da najavim, znači, mislim da je 17. Mogu ljudi da prate na mojoj Instagram stranici Dr. Dunja Crnogorac, 17. ili 18. je baš edukacija iz Schusslerovih soli. Sve će biti blagovremeno obavještenje. Dovoljno je samo da ljudi zaprate moju stranicu i uvijek tu imaju kalendar kad se šta i gdje dešava. Da, pa možemo da ponovimo samo još jednom, evo,
Znači, tu imamo negde polovinom novembra, 17. ili 18. su Šuslerove soli. Rekli ste, a Akutna je sad skoro isto. Da, Početkom Akutna je, negde oko pa 10, evo, mogu 9. i odmah 10. bez kalendara ništa Da. na pamet ne znam, ali 9. i 10. je seminar iz akutne homeopatije u Holističkom centru Izvor. Moći će da se prati i online, dakle 9. i 10. novembar. Akutna homeopatija za sve i ljekare i neljekare, mame, vaspitače, ljude koji naprosto žele da pomognu sebi, a 17. evo u kalendaru je zabilježeno, 17. to je nedelja, uvijek je vikend, 17. je edukacija iz Šuslerovih soli, ona je jednodnevna, dok je ova iz akutne homeopatije dvodnevna. Prijave su na Holistički centar Izvor, dakle ljudi koji su zainteresirani mogu da pišu na Instagramu na Holistički centar Izvor, a 30. novembra je u centru Jedinstvo na Vračaru isto seminar radionica o burnout sindromu, kako da ne sagorite, kako sačuvati sebe u današnjem vremenu, koje alate primijeniti, tako da bit će tu i jedan ovako uvodni opći dio, teoretski, a kasnije ćemo, Boga mi, i raditi. Biće i disanje i osvješćivanje tijela i jedna meditativna vježba kao i pitanja koja ljudima pomažu da vide gdje su u stvari na toj skali, da li su ugroženi, da li nisu ugroženi, tako da evo to je za sada plan za novembar. I samo da kažem da za taj burnout seminar prijave su kod mene, znači stranica Deradunja Crnogorac, direktno u DM mogu da mi pišu ili putem e-maila crnogorac.dunja@gmail.com. Odlično. Sada ste rekli sve kontakte, oni će svakako biti izlistani dole u komentaru, odnosno u opisu ovog videa. I evo, došli smo polako do kraja ove emisije. Da li imate nešto što želite još da dodate, da kažete na kraju, evo, gledaocima, da sve zaokružimo? Pa, obzirom da smo pričali o tom jednom duhovnom aspektu iscjeljenja i koliko je važno da za naše zdravlje ne gledamo samo fizički dio nas, već i duhovni, emotivni, mentalni, ja bih samo ljude pozvala da se zapitaju koliko često osjete radost. Da li je osjete? Jer po jednoj definiciji mi smo zdravi tada kada se svako jutro budimo radosni i zahvalni. Zahvalni što živimo, što dišemo, što imamo mogućnost da taj dan iskoristimo. Radosni jer nam je Bog dao da smo zdravi, da možemo da ustanemo taj dan, da možemo da učinimo neko dobro, kako za nas, tako i za druge ljude oko nas, da možemo nekom samo jednom lijepom riječju da uljepšamo dan, da popravimo dan na kraju krajeva. I kada bismo tako gledali na stvari, mislim da bi puno jedni drugima mogli da damo više i da svijet bude bolje, mnogo bolje i sretnije mjesto. Tako da razmislite koliko ste radosni i koliko smo radosni. Nije to baš na skali od 1 do 10, nije nam baš radost česta. Dakle, koliko smo onda uopće zdravi, koliko smo ona verzija koju je sam Bog zamislio za nas. Tako da treba težiti ka tome da umijemo da se radujemo, da umijemo da dajemo, da na životne teškoće gledamo kao na prolazne stvari, na izazove koje ćemo prevazići, a prije svega da se uvijek i u svemu trudimo da sačuvamo onu ljubav u sebi, čak i kad je teško, ljubav i povjerenje da se sve dešava sa nekom višom svrhom i da u teškim trenucima ne odustanemo niti od sebe, niti od dragih ljudi, da naprosto
pronađemo tu jedinu snagu koja je u ovoj vertikali. Sami teško da možemo bilo šta. Divno. Hvala vam, Dunja, zaista puno na gostovanju u mom podcastu. Hvala na pozivu i nadam se da će gledaocima biti na korist i duše i tijela ova naša emisija, odnosno podcast. Verujem da hoće, a vi, dragi ljudi, hvala vam što ste ostali do kraja sa nama i što ste pogledali još jednu epizodu podcasta Seme svetlosti. Sve kontakte, kao i uvek, ostavit ćemo u opisu ovog videa dole. Tako isto možete nam pisati na društvenim mrežama seme_svetlosti @seme_svetlosti na Instagramu ili na moj email semesvetlosti@gmail.com, gde možete da postavljate neka pitanja ili da date neke predloge i sugestije. Dunjine kontakte takođe možete naći dole u opisu. Ići će tokom samog videa kao što ste i videli, tako da puno vam hvala što ste izdvojili vaše dragocjeno vreme da oslušate ovu emisiju i hvala vam, prijatno, doviđenja. Prijatno.